treba moderator, ali... Koji ti je najjači ulet curi koji znaš? Najjači ulet curi. A ne znam, iskreno, nisam nikad pokušavao te neke pick-up line-ove. Uglavnom ti pick-up line-ovi ne rade. Klasični prilazak curi, doslovno, kak sam ja prišao svoje curi u teretani. Doslovno, ona je radila na Smith mašini Hip Thrust. I ja sam također trebao Smith mašinu, ali fakat sam trebao. Tad mi je bio leg day, ja sam isto htio ići raditi Hip Thrust. Sad više ne radim Hip Thrust. I ja sam došao do nje, ona je radila, imala je pauzu, ja pitam nju kao, koliko još serija imaš, ona kaže imam još jednu, ja kažem ok, super, aj budem ja nakon tebe. I onda sam kao vidio koliko je radila je brijem sa 125 kila Hip Thrust i ja kao kažem jebote, 125 kila, ja jedva radim 60 svaka čast, onda se ona nasmijala. Onda ja kao, pa vidio sam te tu par puta u teretani, ideš često, živiš tu njih blizu, da, tu sam ja i tebe sam ja vidjela, bla bla, koji si faks, klasične spike, jesi za to da bacimo neki trening skupa, može, aj daj Instagram, cap, riješeno i to ti to batice.